Wewe supporting amezu kwa Western guys. Supporting abana bomuka abe Freeman. Indigar kunjana yonuka. Utana haruida. Thank you so much. Love you. Thank you. Yesaya muri muta Uganda mwebali munonga kwekumira nkore media kandi turiha amakuru gona go busasi tawase kwantu fego mweshongozi wa man munonga kumanywa nka Happy Freeman kandi nzagwa ya rukunjiri obusasi gwe nungwa mani munonga Happy Freeman ogu abenabera Kampala kandi bamba kashomaho ya graduatinga kuruga makerere yashomayo computer science and technology ya jara yo degree ngwenu aho ka 2019 major degree yeye keje ya software engineering kandi amazina gege nyina ga original babendi bamweta akampurira Masias so imbera nimbe munonga akamanaging aho SM Promotions kandi ya managing aho nangwa ubwirwa fire abire yarugiremu ayinege shongoro binje munonga y'abantu binje babeni bamanya nemwe batakumanya kece shongoro ecapa kikore mpeka yetaba oboji kingambire yatemba metampa ebigambo mucurezi endagano nabindi bingi okurecordinga music akakitandikira mwena Cardium Management cyane abagambire ya SM kandi 2014 jone mbegomwa Miss Stevo so obusasi nibwinje munonga bokufega umwana ogu kandi cyo busasi munonga no kugira ngo yabajyo mwana murunji Happy Freeman kandi tukataya hono wabo go mwana konke cyo busasi nkigira munanko we na watwiragwire ko yahora ngo mutabani yafa nawe yakutukiraho so amakuru goni kokwe nago busasi munonga akeshongora kiguturo cyabona FM namwe kanje berireho nare nashabantu abantu bahagire music ya Western ija baza action force babiri bajye mukuramburaho naho yazaho utabase ku kimara eshonge yamwita amakuru agunahuraho kunagamba bona mwana wanje kacayina na mwana video yagamba ho nabaye bamugwarize bajangu yitwa ikibakweta kidney failure haza ngwecho abeine machine yabe nazamu yo kumujanjaba haza bayine biro ryayo iryo kuzamu so kuyagireyo kuraguza kugaruka kugiza mu mashini yabasa kuba nagifera mu ubwiso gwagenda tugwabasa kugaruka mukama amuhumuzeje konke mbera no kuri DSO ninjira ngo maybe taro umuntu uri mu musomo Kenya kachikuma 5 kuruga hati ninga chikuma 2 maza kushanga n'umwana waza guhati atakiriho no kuguma kandi mbere kabasa kuba ntushaba kugira ngo mukama bashe kuba namuhumuzaje munonga nabirari mu bantu wabinji hariho umwana wanje unaningamba nawo mweshongozo ranwa no bakweta MZDek kandi yajangwe cyamushasha Happy Freeman abamuterire simu ariko mugira ngo ubwire bico babintu benda kuza kubona umukazi ninga abantu benda kuza kutasa abinanda kushwera mbwene so abena hikushwera na checho nchongera kushasha munonga kandi kushanga ngo abe yasharamu kugira ngo asetoringe kandi life yasa kuba negendezo abaine company ye ya Happy Service what abaine company eruko buhereza nkebe ryo gukora posters abukuba kashomere bya graphic designing nebindi abaine company iri gukora ibintu nkebyo gukora quick service ibintu bya visa nkebyo nebindi bingi mwenda benagezaho kuyiya kandi talent akaje music akagitandikaho kareho akweje shongora none shongoro ibinko munyaka kamunana 2014 nako kumwacurira so ayinege shongoro bingi ubusasi nibwingi kandi nibyo ebinabasa kuba nimbaho abakuza kuzika no gwakana Thursday kandi abase kuba nafa ebirabiri na bishatu byo kwa mushanje 2024 muntu birajyo mawurire kunangama na promoter Nicholas yajangwa akaba mwino bwaje kiguturo yarabaho weye konka kabaza imbere bigere so ngwisha yazaho Skylight no yasibire berani yejo asigara amazina nye Ronald Bataringa ya amutwaire aka DM Swaga kandi okuza kwesimba mwizi nka kansara LC5 kandi nyina masiko minyi muza kumpobulura abantu banje ba mwizi abo kwaniza kubashwekeraje kandi mwize inepuza map yensi yona why not teko nyine bingi nka na munongo kubatera ishomero mukashoma ka computer mukashanga ngo
mu generation age nimwe mwabasa kujesha mwayikoreraho abo kuba umuntu umwe nasa ku championing ekintu ninga championing heads championing ekintu cyamana munonga shange nayerembera revolution yo kubingo bworo umuri mwizi twejunisa skills zitu nkitwe kandi tukubasa kweshomesa tukakunda na tukakwatanisa tukaya connections uyu muntu ine connection akajiho ndisho otherwise rukungira ntwijayo kandi cyamana twashasha nabo abeka ya Happy Freeman nambo abari manager wa Steve abanyabuzare konka berani yejo mwebare munonga kuba Ankole Media mwongere mu subscribing. God bless. Yes.